Laktai katla motai. Nawau menulian ti Pwuhng ko kasanet wat Pwuhng ko kasanet ay sa kayo lukayang tutungata lukayang way pa konen Pohnpei nan uya kupur toror kay sa kayo wat ran wat niara may ay sa silu paran kaunor ya kitra sa klimaw ran wat uya ran kawalu an uya kupur toror wat Kailan ka kan katla mocha lagtay katyana lolo iban patron pagkita wan paron peres and kakulian tay tiya lolo. Kailangan ko, Mr. Speaker, dahil kubureo pa na, malyang iyan ang kuburay ba ang patron sakratan sansa. Dahil kapagap. O maing samat kod so budi labalap. Kod siyas parabot. Suram rasong ko maing samat kod labalap. Pagira sa kaleb, bagin gajin kat wasa koros hansu Turkish. Bagin kadang mangi mekoros, bagin mangi sangki daramas, tuan penki, bagin kosaneti, jodoh marasongir maing samat kod labalap, ratukelep bagin masenjen, songan koros kin poita uyaw tuan kubram, kalangan labalap anir maing sam, bagin kubram kalangan me yang raman menkit, beribilkan Ramas koros bakono duran wot chon kera ilo insenamao bagi sabun mar Ortimo maing samat kod labalap maing sangwot wasan uya gupruwat wasan togot wasan uya chongal kapyong pagpag pan kuburomagadan kuburakin kit kada mga sarawi pan kamaraini manaman kit Pilipitar orang pukau buat kusen kap marahin ki lalakong ki at cungal pukauan lakut. Aing samat ko pada kita nak kelo kopor-kopor. Pada korus, anju korus, dan korus. Kadang korangan at cungal sakrataban pukau mai sang ranwat o kadang sabul man kita. Di maramuyat kawan kalangan kaum Jesus Christ mekot korus. Kalangan ng Senator Cook sa kakaya katla montay lo ipan po na sa Chief Clerk kung roll call. Senator Abram. Amen. Senator Pwuhng Jr. Senator Isaac Artui. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Sons A. Edgar. Amen. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. Senator Stevie J. Edwin. Amen. Senator Petrico L. Irons. Amen. Senator Aurelio P. Joab. Senator Alfred Latorre. Senator Daniel Laden. Amen. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tendi Teswo Louis. Amen. Senator Benjamin H. Ludwig. Yes, amen. Senator Macari Miguel. Padaman maing glove. Senator Erwin S. Movic. Amen. Senator Sheldon Chi Net. Yes, amen. Senator Norbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Senator Mitro I. Simina. Amen. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk, Chancellor magtay sa bulman ka quorum. Amon tayo ang katla montay lang Chancellor mas Senator Latorre o Chua excuse ang yakupur mamon. Amon tayo ang katla nan sa bulman tayo yakupur magpuro pa yung kulian tayo tiyo ya sa bulman tayo sa karatan kapyung. Mahal sa karoon Mexico kapyung lap ang kupuran na nilap. Sa karoon Kayponi o wawlap ang kupuran Raksoko wawlap ang kupuran ni Soko. Maun ko sa bulmar likant ko, nanalang ko, nan kaniyay ko.
Wautoro rong labalap kay Paliantiak, Omocho government, national, state, or local government. Waon ki kabilaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph. Waon ki siyong kopong labalap, Honorable Nelson Joseph. O yung amoy siyong kopong kan koros. Wasaksip, aging alwao, Honorable Vice Speaker Miguel. Floor Leader Abram, o Honorable Senator Kankoros. Ibilwan waon ki lang samuro, o loiso, seriso, so masakan, o nanganangan way kasambal kan lan Chamberwood. Ben Pohnpei Koros lan Chamberwood, Pon Kalapot, nan kalal, masligan kalal, o nan way kan masligan Pohnpei. Rakat, o imen pagkailan ay upanan, uya kupuran ranwat, o imen patroan, Pono sa floor leader, when kalway train nan, uya kupuran ranwat. Kalanganan ka mamayin, Mr. Speaker. Kung kupura, unay pa niyang sakasakar, jungkol sa karatan, kapang kay po niya wawan, kak puli sa pulmemo may paytay tiyer nan wawa. Proto ka saksa, jungkol wawan kami, wawan ka pa Speaker, wawan ka mailal, kang bakapayan na rapal Senator kan koros. Ibil, jungkolan ko wawang Israel kan me, pasyang jail may siyang ranwat sinan kalari. O pasyang kamu pa usya, ranwawang, kapang payamawang, Pohnpei mailal Israel kan me, pepeyan ben kapesekan. Mang Speaker, kom kupura bagi ni wow, ay men chor ichungalan so wong member kan en kak kapese Israel kan me yang batyang jail may siyang ranwit nan kalari. Vice Speaker o member chekan. Kalangan floor leader, floor leader yield, floor o Vice Speaker. The Senator should really believe a long point of privilege, Vice Speaker. Speaker, क्या मुकम्मल चुनाव में निकले Sanjal, kamagat yung silent. Kamal, labinasyo, teban. Kamal, labinasyo. Mrs. Nakamura, yoi na bali program in Procedural and so what. Kira sang kau sapai pai yang kepinan tabi kita lengkap kepian rail. Oleh. Wow,
Honorable Vice Speaker. Ben po na si Senator Simina. Point of privilege. Kailangan Speaker. Ay tungal Jakarta Nuaw, kapatapat. Kaping di ranwat pagkikupur. Masulaban sa matay court. Sansal o nga naman try. Pwuhng Komi Vice Speaker. Floor Leader, Honorable Members. Dan bil kak sansal na niya kay Rail Principal kan. Bato yang Nailal Principal in Paligur School. Yay Mr. Ifamilik. O Awak School. Yay Mr. Tondre. Salatak School. Yay Mr. Joseph. O Iral kan mabil padang Iral kan mesansal sanga Vice Speaker. Kalangan Speaker. Ang mga Senator Simina, ben po na si Chairman Artui. Ay kalanganan ko po may tungal sa karatan mo kapacapat. May laluan ko mo vice floor members. O karos may PVyan ko child. Mr. Speaker, pampacha nga cha yang ay Senator Simina o kisya kachela pa Principal in Palikar. Sansal may Principal in Palikar may biluya so much and goes up sa palap the payas. O nabil uya kaunan lebih kalimawan wain so kaya sa. Jai bil purang kachkiya may udabolo. Privilege Speaker. Mang Speaker. Senator Artui, Komi Vice Speaker. Kalangan Speaker. Nanuro tutang kasambal. Rapaya ka na Supreme Court. Amaurin Santa. Kaya kong Santa. Imandul Barawan sa karakitan. Wajib tayo makilintok. Ayun kasambal ko panunod. Principal family, ini yes, Stephen man, o sila pang mamutso na pato sampan na ba. Imantalang kabrayang wala President man lang. Kalangan Vice Speaker. We have a point of privilege. Kamu Senator Artui, Senator Irons. I'm sorry. Kalangan Komi Speaker. Kung kubura po ay tungal sa karang kay Bunuwawan kak patang ito sa bulmumi. Mamuchungol met siyanger. Kaprotonan mall Speaker ay tungal wawan kin Komi. Wawan kin Vice Speaker, Floor Leader. Isa na alay. Riyay kan pagkabay Honorable Senators kan Koros. Ay tungal wawan kororong Pohnpei wat rinsak. Makatin pipiyan sa pulmarail min kair kan. Speaker. I linganan paywat yakin sansal ana patay paywat weki siak incha penini Speaker inan patuan pata television in Waynet o patuan long actual point of privilege amin marakap kasambal in Waynet yang patang Thailand kalori ranwat yay southern net Niyan sa water, mabilikin wiya Principal in Net Elementary School. O bil kapatayan, gray Principal Chikan Koros. Tokpanan panini, pwede incha kainak. Amin patuan pata television in Waynet to. Pagini wow karkarak. Kailan ka kachkiyang gray Koros, label ko. Kamu Senator Atkar. Wawan ki yang ay Senator kan Koros. Patong wawan ki right principal ko. Sendo tao kin education may yang patong net. Wawan ki right sabi. Patongan kapesya man principal in Awak. Kasi ito sa rin kapan. Yay chairman ito na principal na. Mr. Speaker. Kalangan Senator Atkar. Kamu Senator Pahrek. Kalangan Mr. Speaker. Yan yung mga patang privilege kan med sama na tatiyang. Full mo state of privilege. Ituan sa karadan wow. Patang sa bulong med tiyang ituan wow. Kan kuburan sa maral ko labalap. On Komi Speaker Vice Floor. Three honorable members chorus. Mobilwan giral kan mayang nan kat nan sa matay color ranwat. Mr. Speaker, me pointing to talk you again. We had to talk behind the scene. Even bill tol gyan so maok seto luya itol
bag trial gak we bonus wolia ben V6AH kan be kin tap rati sab trial we kubur kan rana kan me pilkin so sik trial obil wolia ben executive me pilkin yang trial obil staff kan and samara low short me yang trial a mail men dogaki trial gak bonus Israel kan me Olian to V6AH. Begitu talk loud me again. So second trial o ibil kamel ban kategala sab matai lanson campaign. Pergi transparent and some matai meeting kan makin uyaw. Men pergi trial ga kat kiyang raile wala bala labon. Kalangan Senator Perez, Masalah point of privilege. I even record and reflect my Senator Latoro yang patayang Yakupuran Ranwat. O even kapingkiyang pa Speaker Floor o Honorable Senator kan koros harail po na siya kasyambal ki men Pohnpei kan koros me patayang trial Ranwat. Kamelele non-chamber yang agi rail me kor-korongot at patawangan Yakupuran Ranwat. Kalangan din kupramay. Trial kadla mo trial o ipan po na sa floor lead. Kalangan Speaker Regional Sigurang wag sa pal ibilmen kabasayang wawat yung rail kan kurus me kapese perail chanceler ay so spatular. Speaker iman kamagot mo kasampal wad so tagik challenge kak kataropo o sabulman kita channelin ran karyaw jebena choro sa kayo. Chan salam mo kamagit mebiye koros mo ujung kamagito masani yay Pwuhng masani show pergi kamagit ya poita miye masani pen journal. Chairman, Speaker. Senator Chairman Perez. Kan baron we had a motion. Even baron me gon bachigitik me pitch summary journal. Malgam na kin porsa kin watawat alam mo in miye kin typo ke kin miye summary lugitak lan rule summary manual ko sana tier me aban mi sa waseven ime kin with talkwood awi baron kagata kamelam me sai kuyaw puegi typo kan me miye Aramas tremen chura kabali. Remen trial ka kubrela tamas ansal mo trial. O kabrela boy rule bil moiteng ni ansho na rai pampron check trial an ke man man ka Pwuhng la wasaga na trial ka project masin bo sa bulman kita. Trial kambal floor leader kami. Nadwaj patoy ran yaw pataro kameleme sinudangkan uyaran jungal buko o ikarpen
Kailangan nuaw ng pagkakailan chorok tiya pali ng peisu o walu. Kariyaman. Chancel magkamagit yung mayor sa supplementary floor leader, Chailan. Chorok tiyang nambe issue o walu, yayan son katkilong tapatungan long kamutan ko sa net kan o resolution kan. Wagi amye kariyaman ban kamagitok chay katiyang nambe issue o walu. Kamu Senator Pahrek, Senator Koros, Mamawar Koros, ang chay katlang mo chay lang ang floor leader. Jual sekarang mau sepal main Speaker. Inan pilih sekarang program pagkakailan suspend order of business o apali order of the day standing committee reports. Kariyaman. Chancel ang mga kamagitan floor leader. Wagi via kariyaman pan kamagitwa iban pagitak Thailand chorok tiyang ban order of the day yay standing committee report o ban po na sa chief clerk. Standing committee report number V6AH Daily Live Legislature Bill number V6AH Daily Live sang Committee on Finance. Ban po na sa chairman and finance, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Muna ibahan pada sa magkamatin muni. Kung kupura buhin kakpadyan sa kamasan kosom sa karatang kapang kribo na wala mapatoyan nilang. Ito nga wala pa ang kupura may Mr. Speaker, one kumeral, five speaker, floor leader. Ito nga wala toror, pang kupuran na alay mo, Honorable Senator kan Koros. So ipilman pa dyan kupura kan kasama wan kipatuto ni Rahel, all kasampal kay o pinakap kasampal mapilpati ang Rahel principal loton tatakin uya principal loton tatak kasampal in kampan kamarain o pinakap mapati ang Rahel magnapapali program kasampal magchay patawan Rahel. Ay Mr. Speaker, nawawa karakaragi pata sa mga kamitin mo niyo kamakit malwat challenge kak uya kuburgis standing kam report of isisak tuwa laban lari sa klima. Kariyaman. Chancel kamagit sa Chairman Carl pagi amye kariyaman pan kamagit ay ban po na sa Koros mautung kamagito masani yay o masani show pag kamagit ay po itak tayo bangkat yun at masani pa miya masani pa report kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, ito nga luwa sa pal bangko pura mo yung bangko pura kan Koros. Mr. Speaker, standing kami the report what we are tatak kasampal yung masa umakamitin mo ni katiyang bato yung lala. Yaralap report what panitan kamutang ko sa net royo ko limaysak silu laban niyal riyasak limaw. Kamutang ko sa net may sainsal may bahan paytide nintuan report may Mr. Speaker. Ano ben tatagod miya buhagi kawait pen special election da us choror me kasandiran uyaw po na uteta share chantan option karyang kabina nan kawait me miya sang option kabina o nanirayan magtaikat niya so memen kape sa wat patoto miya kawewe kay mapilparata so Richard Monin way pa kon mabana pali usus chororwat at the end so the pato ng report api kamelala me kon yang sansal me kawedwo me badoan me so Richard Monin pilalayang miya kamatang ko sa and moni memalwat kamanada na sotale di kamanamanin kabina. May Mr. Speaker, niyaso makarong uyawi kamiti patyang sa matay director ng kampan moni. Sansal mamiya sangon naknanggay sa moni kay makinmiya nan sa matay government may pato maslikan kubulap kasantin mo pukat
kusunet makawata. O manamanin tatak lawan mono bukat malwat ke mesabulman kita tungalan ki. Yang so makarong wiyawi kamiti kainan makalalapak account bukat moni mapatulala. Eri essential में क्वेश्चन कवता अकाउंट छोटो लेकिन समझाए चैनल फंड अब कवेट पेन अकाउंट रियाव में साइंसल ऑन कमिटी नान करोड़ों में साइंसल ये मोने में पटवान एल कर प्रीमियम में कोकोता निंतुवान रोशन क्वेश्चन नेट नान लेजिस्लेटर कवले पाक वो एक काउंटम पेन ये वांसू में गवर्नमेंट बैंक कटिंग नान प्रोग्राम इन हेल्थ इंश्योरेंस jangan sewolel ranwat pergi tetakut esa tomakit asude raiti sang legislature angkat tetang kemonwat ia bak monwat tetako apali micro game mo sang tekan anan karwar wal terus Mr. Speaker nan kawin memia pergi ia penaut tan mon account wat akin sang ni taxis kan makin loti sang netlan ka sti selaban au ta banakan wot ken ni pato mangai popang kita kin wiyaw tau tan so koros ni aso makarong rong wiyawi sekadirak ta million silu sama the million silu me pato na account wot pato yang me dia account me क्वेश्चन नेट बिल कवाता मैं पार्टवान रिसाइकलिंग फंड मैं कावेज पे ना सोंपुंग के समालार मेरे नांटी सेम्पेन पारिया के तरह सकता है मैं बिलुया नान निंतुआन रोशन क्वेश्चन नेट तीन मोने मगजाय कर लाल नान so merecycle mogit mia kawin me patuan me suto moni ala yang malwat ya kamanata tela real op sama essential nan karorong me sama kamatin moni kadiang patuan lala me wancala wallop the 600,000 mia wonon an account what pero puedo que son valen usus choror what my speaker o anan Cuaca mobil bat pada nasi sama kamiti moni. Kamiti nintuan wawa pena memian anbungan kamiti o terang ban moni. Ni kamelelem kawit terang ban moni. Uya kawit yu mobil pada sang option kabina. Wancala million 9.3 riau. Angkat padosang nan healthcare premium. O padulang nan sama national fund. Umalwat angkat tatang kiyang melel kayu usus coror na kasandiran wiyawi. Pati ang mo ananin budget, the supplemental budget kan. Dapat padunan kamtin moni. Dari Niarala my Mr. Speaker, I wasa tatawagan committee leliamet. Essential me tatawagan niya patutong committee withdraw alay itu wadawat KU. Saya mana puyawi yang committee. Patuan tamat puyawi niya tayo bangkat yang nan tatawagan dan tayo bangkurakan. Kamanaman tang report wad ban mi bang program cai kediang nan bil cai bang kediang ni karya nan karya okey masuk lang watawat ni orang I sabul mem report orang kamu tangko senator yo ko ni saglima ole menyari saglima met iluka ko program melel five speaker o Israel honorable chairman kan met chow committee finance so kubur koros ko karong ay luka yang member koros orang kamu tan Kusanet me report pe miyan sukset my Mr. Speaker. Kalangan po ito. Kalangan Chairman Carl, po KAPWARESOU takawa uban standing committee report of kisi sa tuwaw na pinari sa tumaw. Miyatiran ka ba na ba siyang member kan? Speaker.
Kamui Senator Perez. Kailangan ko, Mr. Speaker. Ben baron with a motion and time rotting the mass and ben committee report number of cases 12 level nial recycle o sapulman kita. Kariyaman. Nasolar, Masan Ben Standing Committee Report number of cases 12 level nial recycle limao ay panpona sa kamakit mamiyak tayo dan rotting the Masan Ben. Horos mautung kamakita Masan ay uwa Masan iso kamakit paita. Harus mautung tayo sa pulman kita standing committee report of PC Sektuaw, labinyari ay saklimaw, masaniyay, uwang masaniso, kamagat pa itaw tayo sa pulman kita standing committee report of PC Sektuaw, labinyari ay saklimaw, sang sa mamatay kamitian moni. May ito report? Masular, aban po na sa floor leader. Malang Speaker, nuwaw man pacuan kamagut calon kak coro ketipan ira coro miscellaneous. Chan salam mo kamagat siyang floor leader. Biya karyaman pa kamaguto. Kariyaman. So biya karyaman pa. Akta iman pagitak tayo lang katiyang po nampe Asia Kwano ya ira toro. Tayo katiyang po nampe Asia Kwano. Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker. Ay tungal Procedural mensang ranit akan pet kesambalan apal pensorikan menspegera amawa kam kubra kaya ay tungal sakar na sa tuwawan kak tulis apal mamaya mutungal prong sakar sapal lingwa pan kubra mo floor honorable Senator Koros onugural kan Koros mo sobay yalamalaman mensang ranit kalau kay tungal ramawan katun tayamaw katay ang Pohnpei Koros. Kung kalaban Pohnpei, o wasa sutil bilbil, mataytayan ng kapasakan. Speaker, ilan ang pakaton sawas and tratan kaikan na pulito, kaninoon munuming salatak na niraring sawas kasilbakot, na chapita o katiba niya, ini program nasional hansauroi izin kalat patuan owi gangri apalba oraman pa angka proto extra nasional minin kamu kutunia atau karata mia waliapan malwat parak talau open yang katong katoto waliapan sawas o yang minin program mo makit Pwuhng win balaw. Na-wait ko sa kate ng channel and kabumin ako kate dito na plant takotong NGO o takotausan paninay o service unsa kong sarigan. May speaker na nirarin sambar riya sa taybuwe programot kami ito kaya wakala atan niya isang napal. O paglangunan sa Balmatail Education Act and of 1999 Mawya Tatok na kawata division yun at ano di easy of Speaker iba doon kami alam apal kanino rob kanino yan yaw o gini ang saw na program o pasakasansan yun may President din na mereka habis kat-katiwa met apkau na makalangan. Isoto narati isoto paratu ikamelo mo programo tutambang po ito wanso. Ay kamelo bilkelela bogi po buliyo to 14 esang wena mereka. Abang kabakat ko kapay Koros kapay angkap kuliyoy mintuan tanganan. Artami ikasambal kiyan sawot ng speaker. Nidal ba na ang program mo? Pohnpei yung taulalawal. Yang munatay ba na bali? Punutan pa ka ananakan ng sarigan. Umiya ko sunod. Te miya magkitinta tawag na. Kusunod kalwa. Kula-kula pa program yung leranot. Pohnpei Family Expat Program na charter. Iya by law. Ng national government
Ikamil mia wasa kalme tawasar uteriau me rototong kianso patularo me silgon sab songkan mia. Joton katutu korosel kusunet main speaker kunong patokta. Umakonong talengkap yang cokong yang momen intern for tiwa bangka kota pun kebiasa program na Cabang keberotok ngabang yang jiwa. Memang memio sangan ketua dua ni sabuno. Waktu kalau kasuran nampar ia kecil. Ada sangat sekali tatang gila itu atau mampir coro. Riman keberot panini yang kau kuyai. Wal kau itu nak. Kadkadaur Corporation ये memor Pohnpei yang taulale sok na tampang kayu kano. Kaitan munikan yang nuno kuatito sang national government admin ko sang kano leletitong servicing seriga agsimu betukulato setuta. Tamu kang kayu kano beserin Pohnpei and Pahrek yang serin California, serin Nevada, serin Arizona, serin Lawasan. Nan region nangot ay dang kabinti. Ada sang negara po man speaker ba tungal patut non roi roi magut kay may umat ng kanel ekonomi terus kawasakan na kalwat pet start point mas kakareta kawaway karon program mo tabang protok niya tagan paki kwanto nimunta entah program so Jerman child namanya sesuai kapasan national government tamar bang pertakian kita. Di Pohnpei, legislation Pohnpei, insaf tamu mawang serin Pohnpei, kanina Pohnpei, apa ni? Sang negara ko man speaker ini pagkuban keberani. Makamta kasain, sebelum kampion chain ko, in taulal mungkin contohkan kamu kita kusunit ilaki magkaka programo o kaway otong maluot pagdalingkap sabta taulale sangat patola yang menetapkan awali expert ang Pohnpei desain Pohnpei ayat kamu ketuanya ini speaker. Saya kamu ketio mia karyawan ben kamu keto. Karyawan. Kalau semua tung kamu keto masa ni Uwa masa ni show kamu ket poita mia masa depe. Masa depe asan salam mau run vice speaker wana China committee and ko. Kalau semua tung kamu keto masa ni Uwa masa ni show. Asan salam assignment nga committee and ko ban report yang sukar waro. Trail kat nan Procedural o Imen aleta kawait sansal me mia kamutan ko sunat kay me so pai tagtail so anana na pali amo agtail chapal tiang retorora imen ala kawait makteman chapal dalaban pilkalan chapan spesi kamu chairman ko kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko promoyo bangko purakan kores ira makomasa ni may menuyagi ito nga retoror ang pagkakama day tungal sakar mesik pwede iban kawait kajayal na niretoro rang mabit taman sansalan sa matay kalendar ikasang walgi rai kan mapatyang jayal ikamerele mamia karab na rai yang patyang jayal pwede kawait kosonet mo na ban motut and bilisansal magtay kat na nirai kasang wal Kosonet sulu mesan-san lang kalender kay bangka dia nak wat-wat karya. Eri kita kan nani rakyat kasembal boleh kita dagi mau sansal owononan kami tincayan ko. Mepitata irair magtaykat kan lala. Eri niya deban sa bali nan order of business. Ang kemudian kosonet siluwat bagi abang kamagat moni yang wat karyaw di bahan pada sama kapten moni yo pilukay yang kawitin sama tayo chairman ko kapantalan
appointment question at Pukat Lao Kabinasa Bali Pohnpei. Kalangan, my Mr. Speaker. Speaker. Saya Cai komkomal kita cai kat nan irretorol. Cai Kumbal Ma Speaker. Cai pag cai an komal lebenasyo. Cai
Nomona tayo kumbaltik tayo kat Pohnpei Asia kwano yay retoror. Biar tayo retoror. Speaker, kamu sir at word. Alang promi honorable speaker. Honorable speaker kung ko chung kubraye. More bam pacho ay min pagin karkarak. Echingol sekarang kay poni owawan pacheng sa bulmumu. Echingol wabang promi honorable speaker. Honorable Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Senators kan. Ora may sansal ng journal may ang pacheng sa machaw yakupur. May sansal ng record ay echingol wow ang sa mga staff. Honorable Speaker, may bachuan yung motion. Bachuan may siya kasambal tuwa siya sa bulmumay kan. Apo may bachuan. Honorable Speaker, sansal may committee na sa mga committee na RNT o mall watch. Pachuan, pachuan to talk chocho po na bali. Meron sa pun machela ramaskan and pay watch. Honorable Speaker, sansal me. Try mo pulabul chocho pachola sa nga gombi. Sansal me ng committee na RNT minimum wage bill pending. So ang chocho uyap kapal chocho ang child pay watch melayang. Try mo pulabul chocho. Sabil memma pacho ilasang dombi boren repen mur. Rabagam mur mamasang machega kapali ang right sa abot. Honorable Speaker, ikasambal ki rail mo uyang rail. Mem dombi kay pacho wala sang trailer. Imi tagitaki ay chumalan subo yung kagan pachuan motion you. Makumiyang kak and appoint appropriate committee. Pagkakin designate wasan sompir kap when napali lentin sompir runway you mabangka kapali commercial airline kan rengak pachodo raje when bilgak kuya aliu kuy raigan mapach likiyon mga yang rail and pachodo. Honorable Speaker manen sansal ma runway me miya raje to meet Lentin International when we are wasayo me attract some beer jegan rempiliang pachot. Honorable Speaker, even pachuan motion of each of we have been mentakatak maganga katokay chayben ang chayben ni dikiyokaw o chay sabot some beer. Arimen pagi maganga kubureta committee ng kagan rabagita wasam chaygan designate. Kung kakana pali yata wasang peti sumpir makap, napangka kana pali one rain runway yung chekagan katan kum international airport. O ipagkarya man honorable speaker. Karya man. Sana mo kamagut media pagi amia kaliman pen kamagut to kan pona sa koros mo chung kamagut to masani ay. O masani show kamagut perita biya masani pen kamagut. Kamu Vice Speaker. Kalangan Speaker, ikatunggulang cemetery at kumakutong. Ibil kami lalo manani legislature nan legislature kan mau isuot pinsansal. Ibil sung kasana may wasak siluta tayo. Makono na napali international airport nakakapali kami oraman niya. Engkak sansal ranut main riau wasa ako apal na komumenta kan si rice patuloy problem pagi kausa na inen totalar tolangas ay kami lang na oraman na niya ang sawat wasakan na niliman wipokon kapatayang may private pang waliali elong sa riau potential sudah balasang sa pala po rasala Arianano reprot o kawal niya Lana kan ang katoka ang kakosanti iya pun rabagat at totokan nakapakimag kailang kak tok wasa riyaw na luwatong makatay bangkak and designate public lands wasakan na tan konong to kawalialin sa pong tama pangayaw Speaker kasambalan rasalat nan patapatin wasawot luwasa ripo sipatak samnya mepet ya tatakotik kanwat nan Speaker ada patapan umo
memanggilkan korongnya kain nela petraki lupa apa dapat tampralang yawasar takasuk patuto sang rasalat kalangan ng speaker. Ang 5 is Pwuhng, 5 Speaker. Miyete masya na benirawo? Masya na benirawo? Masyulahan masya na benirawo? Irawo? Patuan iro. Nakamoy? Kalangan speaker. Ngayon, yung iro kasambal yung mo speaker. Kami Federal na Public. niya kasi yabas ang rancho yung kukoto ang expansion in airport. Puya ki anana pan kalaut la puya ki sambir laut kanan kaksagot. Ya mo na child pan dola na isang top ka. Patotop po ka kin pil karya nga child kin ka manata mo ni puyan ka niya resource in child kin tatong ki ong ni assessment de song kan makamiyawid. Arya pag child and patok mau tama capacity niya sa water child so HR and Pwuhng child and we are commitment sang airline on competition. Kasali kita puya ko maayon sa what sa competition puya ko gusto kami lala na rakak and turn a profit ang sa maraban ko to airline kak ko to. Actually na naman matamato mga chayban to lang nan sang antatok choror o one resource ng chayban to ang ganay sang antatok ko. Kaya tayo ganinda me eto ko sambal and tatok mau ni kanay na assessment in tatok pagkatalo bilo kiyang labalabay sent nan resource nan tatok what absolute me ko po itay. Aryayi kami men kasalitan speaker tanan. Speaker. Mawal Senator Public. Pabita tayo raw. Kamoy Senator Edward. Kailangan promi Honorable Speaker man kaya sa pachay sunod sa karan mo. Honorable Speaker, imen pek ibang promi ma kumasay ng appropriate committee ang kaporeto na molwa chan sa parwar. Honorable Speaker, men kasalita irayo mo. Salang child mo. Kahit tigin issue in mamen kota mamie, Honorable Speaker. Achay runways, chikak offer length marabakak sokutilala. I-issue mamie, Honorable Speaker. Salma chay runway, so chikolokol, kwan ray may sompir chikan kak yang kachotalala. Esan salang ko puro maigan. May binyang kachpon sompiro. Labalan risk United kinuyayang ang sumaragin taker achay. Pwagya chay runway ka, mocho-moch. So, chay airline pa man ko tiyang taker chay mag-chay pa sa chikariril runway. I-issue mo, Honorable Speaker, chay runway mo chumuch. Ay, men kasaleta irayo, ay men peki. Ako ma-point ang appropriate committee, hanggang melaw apalyadong nan mulwa chay sukarwar. Tagil karkara ka, Honorable Speaker. Kailangan ko. Mawal Senator Edward. Pabita tayo raw. Kamoy Senator Artu. Kailangan kami Mr. Speaker mo ikasambali kayo ramapit wasampai diyan sombirap bil konem jalan bil kubura wasampai diyan so utang wasami matmatawa na utang bil buya kau tasin siya kau yak kawya tasin siya matum yang so ulan ita kaya ka utang kamu kakan buya kalkolok wasa buya karakar amo ikasandeta aja po en biluya irang kubura o bil safety wasa o jar so butilang ni kailan so udano ko na ngaran answer you jalan bil abali melan tasin siya ka uya benaray nang port so ba wa bangudan puro to child na me ko tang narabang butiang ng kapalay kasaleta aja po kamu na dan nasani ka kubura tajian sompo san sompira rambil kubura wasan tajian so kalangan Mr. Speaker. Senator Perez. Irawo. Kalangan Mr. Speaker, kapanggi reo parata main kemudian ngasain la kami tengah appropriate kabarang kabatayang ranbil rabagi cuma bangkat point sama mian sewot. O kau nasi mi showing commission ini mami.
kan gak cek wasa korus ban gak en accommodate nanen peitin chompir ibaron me dog laut yumat como sain la botel bikat lasan kalan speaker Masin Benireu, kamu senador kor. Kailangan itong alwasa pal, imen pa nga ito kupur masansal. O imen pagi en nene basang, abol pensop en abol pensumpiran. O irariyaw mo. Na assignment mo bang uyawi, kupuran speaker, ang pali task force te sangan committee yung ba napalian kag ate kapara mana pwede panu ya kau palong Israel kompan iti nanti tak kesempatan kalangan Kailangan masilar masin Benireu, silar masin Benireu ni tuan ay aleti. Speaker ni tiata appropriate committee puan ka kan Roberto yawasa makayun mau nan Pohnpei wasan peitian sumpir. Likin takadik. O ikamela may appropriate committee ban committee in PWTC o committee in SHAP. Koros mo utong kamagito, masa ni Pwuhng, masa ni Show, kamagit paitar, nituan kawait, tapag mamia committee ang tulan ang tatok, o reporto, mamotwat, iyan show matang. Mia Iratoro dan kamu Senator Simon. Kailangan speaker, niyong also pala itong Secretary Wow. Speaker, nan wik kapag nasa malar, inanani kasumpal ki men Pohnpei tapag ng poroto Legislature, probrapan sawasan kagpatula, alasawasan Procedural umawani ang dekika. Melal patula Philippine Tawai. Tapi speaker niyo komatang ko siya diyo na dahil ko tuwing kamalar ko Pohnpei ang kakotiyang o rapagita wiyapan dahil ang kakiyang sa pulman ki mesin yung kosong sumaw penentuan na asainsal na nablapan sumaw making patlasan Pohnpei patusan Pohnpei patulan rengkat tayak no sumaw tamar tunggal tunggalan pero magtay bangkak kosaneti mesin kupuretay utana pangkat kala melil toto naramas panay nindagin patpatlan lagi kurangkak tiarata lumum pekabisalet tamar tunggalan nilranwat isto patruan tamang wiyawi nan kempan rusan mau nan korong-korongan pacit menagir ipatuan pil taula o sera tay raw essential में तना मिया moment magnetic field assessment या wisang yung company yung netform habil makaron तना pinintian ay patula sung swasali kini mo po diagnostic center yung pangkakutak or magit po utan at tangala dikin ilok mo ko sa yung Director in Health and Datongi. Pergi kami miya ang sawot, anan karwaru yung nanin matang. Tanang miya umet, maman irayo magtaypan, nagsang legislature kay sakyo, tapan siya kami. Ang speaker, iman patuwang wiyata kung magiging kamiyan kalangan, purmaw, kapoyang committee in health. Kusangkak tawla o truck, ni panay nintuon, kusunito ako sa lady, miya kot matangang kakauta, yamu muna kamakit o redelian pasang robot itong nanbolot o ipagin na robot kakuyawi ang saw yung makayo matang ninduan tamit ang kunong ikamilim at special pan nagnialam mga napan siya later ang saw mamiyas session pa uyawi special kakiyang ang saw karwaro may patuang kalangan speaker Dan salah mau kamagut memia o mia karyaman pa koros mo utong kamagut masa ni o masa ni show kamagut po ita mia masa ni speaker masa ni Benireu kamu Senator Chairman Senator Tatuan kasi ba lagi wal sakartan wow iruwa tayo lagi wal matmatang inanang kasampun aba bang kapuretong reality na maurin iruwa
kay ban chem song tur ya ke sambal enia wasakis na bang kakwali at mataw may senador Simon Sabulman kita tuwalan ki asangan ni kay bil abambil patyo capacity qualification lindada mabami ya term na tatong ki techners tin center term ko ti wasan agay bambil repair jarabas pampurtong mauni qualification din Sabulman child tatay tungwal doctor kan saya kakapali suma magdahil Sabulman kita tuwalin tapi irewa mau udah kang tabiat siang kay magdahil qualification din truck kan dan tutu lain kan datang kakapali song suma kan dan Pohnpei Sabulman kita tuwalin mon ataiban kawatawa sayo pero napali suma mo belay tuwal matmataw jalan kak trek o assess irakan mo na tayo implement na ko metan mo kung tayo kau tayo mo so to truck na bang kakapali show mo metan pit mo yung pan siyang pan kailangan speaker Motion na sila, Speaker. Sansal magkamangat yung biyaya talang rutang kita maasan ba karos mautong kamangat maasan ay mo maasan iso karos mautong kamangat maasan ay mo maasan iso sansal magkamangat ba na sa ang appropriate committee Roson Mau o pagpagon kang report to niya sukarwaro masukak na special word special mulunran word kamu isa na tawet mo Jadi kailangan Speaker. Kung beberapa muni panjang pato, enggak pato yang sekarang wakan, maka bulan kita memotor sekarang kita. Dan muli cuma sekarang wakan kamu Speaker, Vice Floor, anak members kan karo. Nah Speaker, ira terorot nepit non-pill walking bridge. Ira terorot nepit non-pill walking bridge. Peristiwa nepet-nepetan yawitan non-pill. Orang lain non-pill kan makin kot-kot tigil. Cang palyo palyo. Nang sabul matay le uya kupur regular session ng pintarat cang puro yaw sa malaman na piya. Ipatawan paki po kami ang kapkaki kamtin PUC po ang tiyak tamang yaw report dito po ang kakapalta tatawat. May biliw ka proyeng biliw pag kami bil kapkaki kamtin PUC public work when saya kata Lero buat kita ansur karwaru. Buat kita sampung riau samalar maktai buat pernah. Engkap yang pakai yang nan, buat engkap yang nan rokelero. Rokelero negir soto mereka rupo. Tapi berarti wow. Kami engkap beliau kaki kantin public ocean beliau rupo kita ansur karwaru. Nakap lakap sepali sila ansur yung natan. Ia rokelero ban yau. Kalangan juga. Kamu ketiup ni ya kan? Kamu ketiup. Kariya man kailangan karos mautong kamagutan maasan ay uong maasan iso kamagut po itang iban magkupuruin pon sa mga chairman ng PWTC maso katukato here assignment to kami Kailangan Speaker muna iban yung patro ibilman yang kiyay sa karoon music lang pa inilap purito na malwat Pwuhng kami Vice Floor o yung ay honorable senators kan. Assignment what we are to TNI we estimate on Bridgewood. According to TNI we have been to Tokyo and apalita ananwad. Apo estimate what katawag say ruas ko yung sang TNI administrator pagi ang so mau lumum TNI angki remat ibil caller Sam ibil wato may rebang ko to assignment mo ang so karwar kailangan may pagpagsang chairman Senator Edmond committee and kagan report to ang sumato ay kongong kami chairman committee PWTC kemalang kamatang ato to assignment mami masular masan penirawo essential assignment yumi o itungal hulianti Senator Edmond o pagkirami chairman
and committee in PWTC. And kak report to Anshu Karwar may be the Taira Kasambali. Child Katlamon, coming Vice Speaker. Kariyaman. Kalangan Vice, muna iban kamagit ayon po na sa mga Senator Edward makawatan din lima mo kamagit mamiya. Kamu Senator Kailangan ng Premier Honorable Speaker in kaya sa budget chungol sa karan wow. Min patuan chungol point of privilege. In tagi po yung kagan kapese melel director in R&T Mr. Postica yang pacayang sa pumacay wiyo kupuro ang kak sansal na sa pumacay na min tagi tayo chaylang kakron kailangan. Senator Edward Speaker. for the privilege. Pakair. Kamu Chairman Pahrek. Kailangan Mr. Speaker. Pagiging chanceler mo sa iban sa balbanalakap manbatawan pakairo pag ginawa o karakarak kamdiyan chain go ang kak ew banaran wat lak ew nan sami meeting number Committee in J and Go Kalakeo, non-conference 1. Takikok sa Chairman, Vice Chairman o Member ng J and Go Kalakeo, Mauricio White. Kamu Chairman and Education. Kailangan Speaker, medyo wow sabal. Iminan ba kayo siya Members in Committee on Education ran Kadkadaur report mon ajaiban patrol long nan floor leitan kusan dan number rio bukit pai sa 11 ya sa limau. Essential mang executive pila report wot. Usually man members kan ang Kadkadaur po mon ajaiban say. Mabamnya minor change trail and staff. Shorter meeting yung dalam liburan kaya executive pila report wot o mamnya comment mainan comment abo ang staff. Mon ajaiban say la wang kapten la kapten. Kailangan Speaker. Chancellor Wang, Pakaisan Chairman and Education. Kamu Chairman and R&D. Kailangan Premier Honorable Speaker pray yung kakachip pagkaya PM Committee in R&D o so jilibilin Honorable Senator Honorable Speaker lakapulok walu Committee in R&D ban pachoban ne senggak pachowan amutang ko Senatin CQ Camber ay tagi kores na sa uman diyan sur gak lechte de pachote yang kailangan Premier Honorable Speaker. Chancellor Wang, Pakaisan Chairman and R&D o kangang uyang member o Senator Surel Bilibilan patayang. Miyadre Pakaisan Chairman Jagan. Basular Pakaisan Chairman Jagan. Ayman pilaw sa kataman o Pakair Kime. Chancellor Mamiya Israel Melel Minister and Transportation yang aki Secretary o General Manager and Balian Transportation in Marshall Pambatang Trail Morin Shawas te karanyang ni Shawas o imaraban pileo patro kito yay trail songon-songon ke trailen tabiata trade nan pungan Pohnpei o Marshall o tatong ke train wararay show view me patro ni window riyay kongong o Senator Kankoros o Chancellor Meso buat pilban siya lagi takan paliba o palibawa. Niya sumaraban patro to raban patrowan ta cost in poi and show pa maban ko to sang Marshall del Pohnpei o pitaklan itagakan o proto. Raban pil patrowan ta yawan poi o share ang trade yawan cost o makatrelban ka kan afford Uraman wat pan po ita. Kara tayo men pag kumail senator kan. Amelel kumail senator in Outer Island kan. Kumail niyang patrang presentation kasampal wat. Melel iray labalapin Marshall kay. Kasi agila pay na ray lansyo. Pay na iray money. O patro kita siapot. Pwede trade mag-try siya masangan uya. Nan po ka try. Kakpitong kito abe men tama kong kasalitan. Amia chodang executive trailin pa itong abe travel tuwang executive. Chairman and R&D likang pukwaki luka executive. Chairman kom. Kailangan Premier Honorable Speaker kakachip sa bali chungol sa karong ko. Meninsan sa mo
department in R&T, yun may alayang director in R&T ayang bacain sa umna chay kupur. Absent TNI, absent ka pina, yang agi port authority. Iray ka ba yang bacain yung kupurun suwot, loko isa ka walap mo kasanti. Suwot chay taulier loko isa ka. Chansal chay, kailangan na nabuk speaker. Kamu Vice Speaker. Kalangan speaker mo dan ka chansal ay tungul kapeng. Ang ni matamatawan ka biya tatawag na host pa uya utasang ni kan sakalan sa lagang speaker o delegation yun. Natapiya tatawag ay tungul palawar Senator Net, Director ng R&D o Chairman ng Pohnpei Export Committee na uya Commissioner ng V6AH organization ko. Yung natapiya ako sa kasayman niyan. Artamang ran meeting ranu, kung napasong-song ang uyawid dito sa umasin, yun yung Pohnpei kayo kung kubur ko, mangas, metala sili tayo nan mo tayo nga to subong ang sibilil kala isak, Pohnpei na, kaya papain kala riyo sa kalimawa parano. Arisa ko nabubugat mo kaya pan nasa ni Ramot, utara kang kakut sore talaga, sa wasap uwin masin sang local politics. Kaya ko nung kaptuwa batang rai, bumiyaso, ang kapiya tatataw. Kalangan speaker. Kalangan Vice Speaker. Mawar sa namawar, ay may manhulian kiti of si Speaker, o pakair kiyan Senator kan. Child kasamo, Israel ko may pampatyan. Child. Masular pakair, ay men, pona siya kamagat yung mamiyak chailan komaltisang nan uyak puro sa balban na lakap klokay siya. Karos mautung kamagito, masaniyay, uwa masaniso, kamagat paitar, o emenulianti, Manel Vice Speaker Floor, o uyat kapeng Senator Kan Karos, child, Komaldisangan nan kuya kupuro men pag Thailand kat nan mala Thailand kan Thailand kasamo minister o secretary o general manager and transportation and Thailand komaldi